Tengku Haji Abdullah Kadi Negara Aceh Sumatera Merdeka di Samalanga. Kemudian selanjutnya ke Panglima Yusuf Ali Ismail Saputra ex Tripoli Libya di Krungku. Abdul Rahman Paloh bin Yahya ex Libya. Basyarah ex Tripoli Libya Dini. Azwar ex Tripoli Perlak Leng ditimbak mati di Kota Ku, diarak di Kota Perlak. Ahmad Kandang bin Rashid ex Libya. Zakaria atau Abang Jack Kandang. Ishak bin Daud ex Libya di Idi. Haji Ilyas Lube Tagengon. Dr. Mukhtar Hasbi Samudra Pasir. Dr. Zubir bin Mahmud Perlak. Asgadi bin Gading Sumbok Raya. Said Adnan Matang Siju. Tunku Yusuf Abi di Matang Siju. Tunku M. Yunuh atau Singa Meranti Butuh dan Arah. Utuh Kaoi Tanoh Luar. Pak Rusli Tanjung Hagu. Jamal Burak PD ex Libya. Tengku Bantakiah Betung Atih Melabuh Aceh Barat. Panglima Hasan T.A. Ahmad atau Teming. Usul kontrak Komandan Operasi Wilayah Teming. Razali Oka Kapolda Wilayah Teming. Dan mandum korban pembantaian di Betung Atih Bumi Flora. Arakundo Simpang KKA Rumah Gedung KNPI Loksmawe Rancong Loksmawe Bukit Tengkorak dan pembantaian penyiksaian 7 dro bangsa Aceh di Melabuh dengan dipaso lamdro minyak dengan dicor ban semen sampo syahid mati dro. Selanjutnya uke syuhada Aceh Tuan Sikurungkah 76. Syuhada Aceh Tuan Sikurungkah 70. Syuhada Aceh Tuan Sikurungkah 8 Sapuan 2005. Syuhada Aceh Tuan 2006 Sapuan 2021. Dan yang terakhir pembantu sultan-sultan, raja-raja dan ulama-ulama Aceh yang lain Ban Sigong tentunya. Dalam hal ini sama dihantarnya akan dipimpin oleh Abu Yusuf Palupati. Semoga Abu Yusuf kamu berbicara. Allah